Pila ra dagan sa adlaw no nagbuhi na sa taog baktin murag pila ra man guro ka adlaw nga gikan sa pag-atimba nato mga baktin nya hatod nga baligya nato dali ra man kayo. Mao sa niyong ganak magbuhi og baboy no kay dali ra manganak ang anay. Basta may lang ang pagkatiman dili kabdan og semana pwede na iiyay or pwede na patakalan. Sa katong mga plano to sa una katong gibili nga mga anayon wa gyud matuman ang atong plano pero naay ni mas nindot nga plano ang gihatag sa tong Ginoo which is katong nagapalit ta og yuta nindot ta katong opportunity nga makayuta na ta. Kaya samtang magkaidaran ta kinahanglan kita nga natin kagaling yung yuta nga katukuran og balay mas mayo sa nga naputay negosyo gamay. By the way nang lawtas ng isda di ba basta-basta po ning magbuhi tag isda no nya daghan sa kayo kay di usan basta-basta po ang konsumo nila nga feeds kay kadakaon nila kanilang diri nga luwang tulo ka kilo na ang mahurot nya duha man siya ka luwang ug dengan daghan gyud sa kadlaw pero sige lang kay wasan day pohon makawawi ta south kitong isda kay tungod sa tong pagpayat sa una nga dugay kay nabalhin didto nagtapok sa nasiripan pero sige lang naram gyapon ng bispan dili man ni mawala pwede mo ta mabawi sulod pohon nya kada pagkaon dinay tag tulo ka kilo ang mahurot nya sa kadlaw kaduha man pakanon nya katong tangkong ug ang asula pang snack man sa tunila medyo bugat-bugat gyud ang feeds ani kay mahal man pero sige lang at least nga naputay kalingawan nya kung ang litan na putay sudan naputay makuha nga sudanon diri nya grasyahan pud no kay sugod gahapon gauwan sa kusog kayo mo nga nisaka sa niya mga tubig ani kay pila po kadlaw nga grabe street pud ang kainit ni hubas-hubas gid ang tubig pero wala gid ingon nga nahubas ni kibra lang gid ang tubig nya kanay diri nga fish pan no kaning gamay mao ni ang gihimo na kong nursery kay katong nursery na to sa una nga nasa ubos among iguba kay medyo complicated man gud pero sige lang naman tay nahimo day nga nursery ari ta dire magpadaghan o magpa-breed pero mga akong testingan dito nga mga tilapia fingerlings dagko biya pero ingon nila nga basta inbreed na dili na kon kay dagko nya kanay diri nga fish pan mayasad ang tubo kay paghimo ani nga fish pan na may tubig dayon nabuyan dayon nato ang atong mga tilapia fingerlings sa una pero medyo ni kunhod pud siya kay sobraan sa kadaghan or kay excited leta nga maka fish pan lagi ta og dako. Pero sige lang, at least charge experience ba? Hindi mo sana masayang kayo, hindi na mahalin, pwede mo sana ito sudanon. Pwede po na ito ipautang sa mga silingan para po makatabang. Mao po na yun ang ipasunog kong pagkaon, nikahuman sa patilapia. Kaya nagabot na ako diri sa akong farm nga gamay, maghumul mo ko daan og feeds na para sa baboy. Dayon unahon ako tilapia, samtang gahumul ko. Ya pagkahuman na pagkaon sa tilapia, sakto po nga muhumok na ang atong feeds nga gihumulan, diretso na og pagkaon sa baboy. Di sa panahon karon nga mukait laguan ni kahapon, ni daghan na sa dang lamok, mao nga ato na pasuhan para pawala po sa lamok ba kay delikado man sa masakit. Bisan na enzikan panaw ayon og vitamins dili ang tamo kumpiyansa ug sa katong utana na unsa maging maayo kung mabuhay pagid og baktin nya imong anayon or mopayad daan og anayon para lang gid nako no mas bitaha nga mopalit dayon ka og anayon mas daghan ang anay mas nindot kay mas gamay ka og gasto sa fees kaysa mopalit ka og baktin imong padakon or mamalit ba kada og mga baktin nya imong pakanon og kabuwan nya imong ibaligya gamay ra mga ginansya kay mahal ba ang baktin karon para lang gid sa kuano mas nindot gyud nga naa kay kagaling anay kaysa mopalit ka og baktin diha nya imong padakon pagabot sa lisonon o sa lapaon anak mo ibaligya mas takog yung kaginansya pag nakay kagulingong anay kung kay baw ko nga daghan ang gustong magbuhi og baboy nya maglisulan sa pagsugod pwede ra man ta mag-add og kanang kawayan lang or kahoy ginagmay lang gud nya palit kag usa ka baboy para anayon nun hinahinay ya pwede kung wala kay palit og feeds na may bani diha or kanang madre de agwa ay azula daghan ka mga food additives nga masagol sa imong feeds para makatipid pug ka diskarte lang gud.